Ngo-2026 kusenabantu ababhiliva ukuthi i-AI izosithathela imisebenzi yethu. Hayi, mina angiyikholelwa leyo, kodwa into engakutshela yona ukuthi umuntu ozinikeza isikhathi sokuthi afunde i-AI angakuthathela umsebenzi wakho. Umuntu ozinikeza isikhathi ukuthi azi ukuthi i-AI We have arrived, we are living in the light. From the great to the boy, I will shine. Ngo-2026 kusenabantu ababhiliva ukuthi i-AI izosithathela imisebenzi yethu. Hayi, mina angiyikholelwa leyo, kodwa into engakutshela yona ukuthi umuntu ozinikeza isikhathi sokuthi afunde i-AI angakuthathela umsebenzi wakho. Umuntu ozinikeza isikhathi ukuthi azi ukuthi i-AI isebenza kanjani emsebenzini wakho bangambona engcono kunawe. So mina ukuthi ngikwaluleke ngingathi kuwe funda i-AI. It's simple. Qala la ukhona. Akufuneki ukuthi uzobe nezinto eziningi, ube nama-laptop, namafoni amakhulu. Qala la ukhona. Uma no-Meta efonini yakho ku-WhatsApp or ku-Facebook, qala ngayo. Qala ukhulumise uMeta. If question bowungazi ukuthi ungayi-answera kanjani, buza uMeta ubone ukuthi angakusiza kanjani, and then uqale lapho ukujwayela ukusebenzisa i-AI. Ungasebenzisa uMeta, ungasebenzisa uGemini, ungasebenzisa uChatGPT. Kodwa i-advice yami yokuthi le A1 oqale ngayo ifunde, uyazisise kahle uma uzodlulela kwamanye, ngoba abanye into abayenza iphutha abalenzayo basebenzisa le bagcina bengazi ukuthi isebenza kanjani, and then nakhona ikunika luphi usizo. So mina my advice ukuthi njengamanje thatha ifoni yakho usebenzise i-AI, usebenzise uMeta, uma une-iPhone usebenzise uSiri, uqale ubuza ama-questions, uqale uzifundise ukuthi ingayishintsha kanjani impilo yakho, and then uyibuze nayo ukuthi mina ngubani bani ngenza umsebenzi so ungangisiza kanjani ukuthi ngishintshe impilo yami ukuthi umsebenzi wami ube ngcono kunalo bengiwenza. Ku-easy, uzokutshela exactly. If ufuna ukuyikhulumisa ngesiZulu, ngiyazi uGemini uyasizwa isiZulu, ngiyazi uChatGPT uyasizwa isiZulu. So ungazama lapho. uMeta angikho sure kahle ukuthi usazi kahle isiZulu, mara ungamcheck. Ilento njengamanje kubalulekile ukuthi siyazi i-AI ngoba izosisiza ey'ntweni eningi, yenza imisebenzi yethu ibe lula. Mina ngiyisebenzisa kakhulu kuma-business wami, ngiyisebenzisa emsebenzini, kube ngazuthi ngazi kangcono, kanti i-AI yengisizayo. So i-advice yami ukuthi asiqale la sikhona, uqala nje kancane, and then uzogcina ufikile la ulento wazi khona ukuthi hayi sengiyayikhona ukuthi ngiyenze. And then if ufuna ukwazi kabanzi, ngibhale incwadi, enye ikwi-version yesiZulu, enye ikwi-version ye-English. Ngibhale incwadi about AI from la iqala khona until ekugcineni la ikhona namhlanje until 2050. So yonke information ofuna ukuyazi nge-AI ilapha kuleya ncwadi. Ma ufuna ukwazi kahle ngayo, ngibuze, ngizokutshela ukuthi uyithola kanjani incwadi. And then futhi ngizobe nginama-course engizobe ngiwenza ngifundisa nge-AI, nakhona futhi ungajoyina ama-course wami engizobe ngiwafundisa nge-AI. But kubalulekile ukuthi siyazi, njengoba kubalulekile ukuthi sibe nogesi, ngoba before besingawuthandisisi ugesi kahle uma usafika besingekho sure ngawo, namhlanje kubalulekile ukuthi uyazi i-AI. 2030 if ungayazi AI kuyoba kufana nokuthi unekhaya elingenagesi. Ngiyabonga kakhulu uZanele lo uthandekile, ngijabulile kakhulu ukuthi ngibe nawe. If lo kuyakusiza ngicela ukuthi ushare ukusizile, and then uyazi ukuthi omunye umuntu naye angasizakala, ngicela ushare nabanye abantu, and then ngicela ukuthi ulike, usubscribe, ucomment na kwi-comment section, ungitshela ukuthi wena ucabangani ngale ndaba ye-AI. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sungilalele kwaze kwaba la, ngiyakuthanda kakhulu. We have arrived.